Bonjour, nous avons l'honneur de vous présenter le frère GP du ciel depuis l'RD Congo. Il va nous parler dans quelques minutes des conditions pour accéder à l'héritage de Dieu. Suivez jusqu'à la fin et vous serez bénis. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Shalom peuple de Dieu. Na wasalimu katika jina la Yesu. Naitwa frère JP du ciel. Na kwa siku ya leo ninakuja na neno ambalo Bwana amenipatia tuzungumze kwa muda kidogo. Inasema shurti ya kurizi vitu vya Mungu ama vitu vinavyofaa. Tuko mkitabu ya Warumi 8:17. Tunasoma kwa jina la Yesu. Inasema, na kama sisi tu watoto, basi tuwarizi, warizi wa Mungu na warizi pamoja na Kristo, kama tukiteswa pamoja naye ili tutukuzwe pamoja naye vile vile. Katika maisha ya kawaida, wakati tunapoongelea vitu vya kurizi, pana masharti yake, na vile vile katika mambo ya Mungu vile vile pana shurti ambazo Mungu ameweka ili kurizi vitu vilivyokuwa vyake. Ndio maana tumesoma hapa mkitabu ya Warumi, inasema na kama sisi ni wana, yani pana shurti ili kurizi. Na ukisoma kitabu ya Mathayo 19 mstari wake wa 29 inasema na kama mtu aliacha ndugu, nyumba, familia kwa ajili yangu, atapata 100 hapa kudunia na uzima wa milele. Yani pana shurti ya kurizi vya Mungu. Swali ambao tutajiuliza, tutarizi nini kwa Mungu? Ukisoma maandiko, tutarizi ahadi ambazo Bwana ameweka katika Biblia na vitu ambavyo pia anatuambia kwa njia ya unabii. Tutarizi manyumba, magari, tutarizi ndoa, upako na kadhalika. Na baadaye Yesu akasema mkitabu ya hiyo ya Mathayo, akasema tutarizi uzima wa milele. Sikia nikwambie, katika vitu ama objectif principal yetu shie wa Kristo ni uzima wa milele. Siku moja tuishi paradiso pamoja na Kristo, mbali na mateso, mbali na njaa, uchi na vilio. Maana ni hapo tutapumzishwa pamoja na yeye. Baraka ni mkate wa njiani, maana sisi ni wasafiri na wageni, tuko tunaenda kwetu mbinguni. Shurti ya kwanza ili kurizi vitu vya Mungu ni kukuwa mwana. Ndio ile tulisoma mkitabu ya Warumi, na kama sisi ni wana wa Mungu, basi tuko warizi pamoja na Mungu, pamoja na Kristo, na tutatukuzwa pamoja na yeye kama tukiteseka. Sikia nikwambie, kuna utofauti kati ya kuzaliwa na Mungu, ya kuzaliwa kuwa mwana wa Mungu, na kuzaliwa kama vile kiumbe kia Mungu. Sisi sote tunazaliwa kama vile viumbe vya Mungu, lakini tunageuka kuwa wana wa Mungu wakati tunapoamini Yesu Kristo kama vile Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Swali ambao utajiswali ndugu yangu, je, umemuamini Kristo Yesu? Maana maandiko nasema, mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, sasa yote yamekuwa mapya. Swali ni kwako, je, umezaliwa na Mungu ili urizi vitu ambavyo Mungu amewekea wanawake? Na kama bado haujarizi, leo ufanye hatua. Kupitia siku ya leo ujiongoze kwa watumishi wa Mungu wakupatie maelekezo ili umupatie Yesu maisha yako, na ili upate kurizi vitu ambavyo Bwana ameahidi. Na kama uko hapo kwa nanisikiliza, kama uko mwana wa Mungu, ujue kama uko ayant droit, ujue kama ahadi zote za Mungu, promesa zote za Mungu unastahili kuzirizi. Sikia nikwambie, leo hii kunakuwa wanyang'anyi, kunakuwa watu wadanganyifu, watumishi wa uongo, wanakuja kukuambia eti utoe sadaka ili udedwane mariage yako. Alors que uko mwana wa Mungu,
ujue kama ile ni droit yako, kama vile fils de Dieu unastahili kurithi hivyo vitu vyote. Hivyo ni vitu vya uongo. Eti utoe sadaka ya ukingo ili Mungu akulinde, hiyo ni uongo. Maana ukisoma kitabu ya Zaburi 34:7 nasema na malaika wa Bwana anapiga kambi kwa wale wanaomuogopa Mungu ili kuwaepusha na mabaya yote. Na ujue kama uko mwana wa Mungu, ulinzi na ukingo ni droit yako. Maana nasema kama vile milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo hivyo Bwana anavyozunguka walio wake. Ujue kama protection ni droit yako. Ndio maana usisikilize sauti za wanyang'anyi, hiyo yote ni uongo. Na pointi ya pili ambayo tutaongelea hako, ili kurithi vitu ambavyo vinavyofaa, ni kitu banaita maombi. Ndio kisoma kitabu ya Mathayo sura 6 mstari wa 10, maandiko yanasema, Yesu akaambia mitume yake, wakati mnapoomba muombe mapenzi yako ifanyike duniani kama vile mbinguni. Kitu taelewa ndugu yangu, maombi ni parmi ma principe zenye Mungu aliweka ili mapenzi yake iliyokuwa mbinguni itimilike hapa duniani. Na mtu ambaye hakukuwa na budi ya kuomba, lakini aliomba ili atupatie mfano, ni Yesu Kristo. Maandiko yanasema Yesu aliomba kila leo wakati alipokuwa face ya defi, face ya problem. Na sheba Kristo, ili turithi vitu vinavyofaa kutoka kwa Mungu, zaidi ya kukuwa wana wa Mungu, inabidi tuongeze maisha ya maombi ili mapenzi ya Mungu iliyokuwa mbinguni itimilike hapa kudunia. Pointi ya tatu ni kukomala kiroho. Ndio kisoma katika maandiko katika kitabu ya Wagalatia 4:1 inasema, tanke murizi ya kingaliki mtoto, hakuna utofauti na yeye na mtumwa. Na Mungu anakuwa iko na mweka su viongozi kwa muda iliyoamriwa. Sikia nikwambie, kuna vitu ukienda katika maisha ya kawaida ya kimwili, kuna vitu unapatia mtoto wako kulingana na age yenye iko nayo. Kama ni mtoto mchanga, atapokea makado na vitu vinavyolingana na age yake. Vile vile kwa Mungu nako kuna kuzaliwa kama vile mwana wa Mungu, na kuna kukomala kama vile fils de Dieu. Asa kuna vitu vingine tutavipokea kwa Mungu wakati tunapokomala kiroho. Na tunakomala na Mungu kupitia kusoma neno la Mungu, kupitia kuomba, na pia Mungu anatukomalisha pia kwa njia ya mateso. Haleluya. Na pointi ya mwisho ambayo tutamalizia yako, inatakiwa ugundue na kutimiza ili upate kurithi vitu vya Mungu. Inabidi uelewe ya kuwa Yesu amekufa, lakini shetani bado hajawahi kufa. Ni kusema nini? Ukisoma kitabu ya Waebrania 9:16-17, maandiko yanasema, tanke mwenye aliandika testament angali mzima, vile vitu ambavyo ameandika havina nguvu. Inabidi mtu mwenye ameandika testament akufe ili mambo ambayo ameandika ipate kutimilika. Sikia nikwambie, na Kristo Yesu, maandiko yanasema alikufa na hapo msalabani akasema yote imekwisha. Sikia nikwambie, kupitia